Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai kan huon jong ke Ribhoi Entertainment Society, ke badang mi minta dang kendiat snem. Halor ke nong rem ban pen pau perthai ya ke sap ke pong, jong ki banakatan Ribhoi District, bat ban kentiu ki hakiran san ki bahe. Mentau snem arjar khat khandai kini ke kunhun kala pelong ke rensan ke opruai ke belatip kum ke Ribhoi Idol kala sedang naduk kan ritrik bena jembang ha ke balawan bani simenta da kisau pun rengut kinang ruai nak keleng ke tem Ribhoi nadu ki bedang shipho snem kerta hadu ki ba khamsan kerta rukumju ha ke ji kenduk binong patai kubor ha ke arpo terik bena jeli arjar khat khandai ki no yalam jong Ribhoi Entertainment Society ha Shillong Press Club kile thu baya ke rensan ke bakhat du jong ni ke jing kop ni ke grand finale on sa penlong ha ke khat sau terik unai tung mentau snem arjar khat khandai hamadan NSCA Stadium paham sim nongpo ha ke bagi riun sap ha karwai ki bela sha jien kin don khan ringut baro ki banya khun banyo ya ka nam la du ha ni ke rensan ye kop u ni ke bajob ya ka nam la du on yo ru ke snam da ka pisa lai pho ha tangka bawan baar arpho ha tangka bat bawan balai on yo khat san ha tangka Pon mentah ni don setangga grand finale ke ba tangsa pendek no te ka jing tumu kolomba ni ko penting ba samparo ki perlo nong mekania ni baro ko bai bat pada baru kunju ba ni kot ni version ba ya baro ki perlo banwan sakhi ya ka sabroi jong ki khun samla po ka dong ka them Ribhoi jongi te sikitin hak bai de bat kene ka society jongi ka tangdei ka society badang kam thamai I kam ki beng lale ni dang sudep last time ni le ya ka Ribhoi Super Talent Show ka ba ni le snam ladam te ang tu ki lala bani ram ki kato ni ki khuchamla bakin nang ki nyo ka jung itu na ki ki nong yalam ban ki chakar kumju te nila yele ruban pen le kawai ka music video nam tak nong job but ya kene ka music video jong kiru ngin release kene ka khalai tarik na Julai bagi le kene grand finale jong ka Ribhoi Idol te hadu mentahi ka society kadang sim ya ka ban petelu ni kucing terkam hadu mentahi ngidang le betang po Ribhoi District akba ki ni priang ni nong sibentaru tang ki nong Ribhoi bede ki nong song bapura jongga Ribhoi District samar ba kumba kolong hadu matahi ka Ribhoi District ngidang long kiba tangkam sadin bani nu jual wat kipat kiba district bala kham slem ko jala te ngidang yele ba ban kentiu ya ka district la jong mo manong nongkong ban ketiu swa ya ki parlok district nongkong dalasha lising dan lesing ila don sibon kino simenta ki bapit lan ki video don sam ki bakan plan ila ban operate part sikui part district danisha ka jala barogawi rukumju te hagane kisnam ka bamta ngi don yakene ka Ribhoi Idol ka ba ni penlong baik thik tanga po Ribhoi District te ki no simenta ro ni khot baik tangi nong Ribhoi adu menta kamu kita te kinong simata ki bang ibu ki don hadu khan reumot bandrung saka ki bani kun ha grand finale te ka ke kusnam ting en banukom bar balai te special prize ni bu santli ka first prize kan no first prize ni bu lai 4000 ka second prize ni bu 8000 ba ka third prize ni bu khasa kaja na kalian jom ki nong peniat ketika program ni ko ban khot ban wear subha ya baro perlokat ki bala ban imba kena jimpen bana badru ki ba yatip na ki perlok yatip na nono kat ki ba yo ya kicim ketim te kam tamru ni kwa ban khot sobha ya ki nomrwai ki bala slam kalantia kum ki nomrwai mo nanta ki nong slim ki nong penit lim kenapa ki nong sim benda jungi kin kinyo kalat lese nanti ki nong snaflim ki poi hakti agar tika sengi ketika rensan sengi kalau kum kalat ban pilat ya ki nomor wai sengi ru